mu bikunze kuvugwa ko rusangiye n'igihugu ca Isirayeli ni kuvuga Burundi hamwe na Isirayeli. Hari nko kuvuga ko dusangiye indamukanyo. Turavuga ngo muraho muri amahoro. N'amahoro hiyo. Nayo bakavuga ngo shalom. Bivuye n'abasirimu ariko burya uherekera mu mizi nuko baramukanya. Ikindi kandi inyenyeri zikamera kumwe. Ikindi kandi n'amazina y'imisi. Burya mu muco n'umugenzo w'Abanyisirayeli imisi nta mazina igira. Ubundi bakunda kuvuga ngo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri paka kuwa nyuma. Nkuko natwe ibyo bimeze no imisi nta mazina igira. No muri Isirayeli nuko nta mazina igira. Kuko ni Imana mu kurema imisi nta mazina yigeze ihereza. Oya. Ahubwo amazina yitwa hakurikiranije urutonde rw'ibiharuro. Kuwa mbere kuvuga umunsi utangura, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ahagera ku munsi w'indwi abayahudi bakawita ku munsi w'isabato. Bivuze ngo ni umunsi wo kuruhuka gusa muri izo gahunda. Yamara uri umunsi mw'isi yabize, mw'isi y'abasirimu tubona imisi igira amazina. Nk'urugero mu Bafaransa cyangwa isi yose ivuga igifaransa, lundi, mardi kugeza kuri dimanche. Nyesi y'abahuzwa no kuvuga ururimi rw'icyongereza kuva ngo Monday, Tuesday kugeza kuri Sunday. Bivuze ngo iminsi yagiye ihabwa amazina, ariko ugiye kuraba neza ijambo Monday naho rihuriye n'umunsi wa mbere. Ku munsi wa mbere, umunsi ni izina rusange nyine common name, ariko bigiye mu ndimi z'abanyamahanga, igifaransa, icyongereza cyangwa abandi, usanga iyo minsi ari amazina y'uruharo. Kuvuga amazina yihariye. Lendi nta wundi munsi uzokwitwa lendi, nta n'ikindi kizokwitwa lendi. Ariko tukibaza inkomoko, imvo n'imvano y'imisi muyiyinga niyi. Ibi tuvuga nk'abasirimu buri munsi ngo tuzuhura lendi, tuzuhura mardi, biva kuki, biva he? Ayo mazina yatowe nande? Muri Bibiliya biragoye kumva ngo lendi ngo Yesu arazuka. Oya. Biragoye kumva ngo samedi ngo Yesu agenda gusenga, cyangwa ngo dimanche Paulo ngo ajya gusangira. Oya. Harimwo urutonde ku munsi wa kane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu ngo azobambwa umunsi wa gatatu azuke. Apana ngo merekreda azuke cyangwa ngo samedi. Oya, si uko yavuze. Ariko ibyo navyo sive turi ko hanini. Reka turabire hamwe amazina lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ayo mazina yavuye he? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ayo mazina yavuye he? Ariko banza ukore subscribe kuri Malengo Media kugira ngo akantu kose kazora kita ko uzuba mbere mu kumenya ngo nibiki vyagiye ko. Biba byiza kurusha. Murakoze kuba mwabikoze. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. Umunsi wa mbere ufatwa nk'uwa mbere, lundi cyangwa Monday, ni umunsi wavuye mu cyongereza cya kera. Aho hambere mu cyongereza niba wita Monday, aho wawita Monandaige. Bivuze ngo Moon's Day, ni kuvuga ngo wari umunsi w'ukwezi, lin ukwezi, moon ukwezi mu cyongereza. Bivuze ngo ni Moon's Day cyangwa lundi, lune dies, kuko dies ubundi ho nige mu Kigiriki nako mu Kilatini ni umunsi nyine dies. Bivuze ngo Moon's Day wari umunsi aho bubaha isi y'abapagani yo hambere, bubaha Imana kwezi. It honors the moon. Aho vyahuzwa n'Imana kazi y'abaromani bita Luna. Bivuze ngo ni line nyine. Umunsi wa mbere bari barawuhariye gusenga Imana kazi y'ukwezi, yasanishwa n'ukwezi, aho bubaha ukwezi nyine. Kigomana kazi y'abaromani bita Luna. Uvuga Monday cyangwa lendi viri kuravugura byumva. Hanyuma hakaba kace bita Tuesday naryo riva mu cyongereza cya kera, aho kera mu Bwongereza aho bavuga Tuesday.
Tuesday, bakaba barise umunsi wa kabiri Tuesday canke Tuesday uyu munsi bivuye hanini kwijambo tiwi canke tire. The Norse God ni kuvuga ngo imana y'abanose bawuhambere yari imana y'intambara n'ubutungane. Uyu munsi ukaba uhuzwa n'ikigwamana canke imana y'abaromani, imana bita Mars. Mars nko kumva nyine ukwa gatatu Mars, mardi Mars. Bivuze bo bakaba barawita kera ngo ni Martis Day, Martis Dies. Martis Dies mu Kilatini. Bivuze ngo Tuesday ni umunsi usanishwa aho bubaha imana y'intambara n'ubutungane. Mu migani bitatu vyaho hambere n'imizere yabo bari biteye amabengeza kuri bo. Cyo ni kimwe. Kindi kandi ku munsi wa gatatu uwo twita mu cyongereza ngo Wednesday canke mercredi mu Gifaransa, wo uva naho mu Bwongereza gwa kera nyine ni Wednesday. Bisigura ngo Wednesday, umunsi wa Woden. Woden canke Odin niba yaravye filime ivuga ku mateka ameze nk'imigani n'ibitito yitwa Thor. Debi na 11 niho ubona uwakinye cy'uwamana cya kera bita Odin. Odin yari imana bivuga ko yagiye mu rugamba birangira bayimenye ijisho. Ico gihe mu mizere y'abaho hambere iyo mana bita Odin byaje kurangira ive y'umwana imwita Thor, imana y'inyundo canke imana y'inkuba n'imituragaro n'imirabyo. Thor bivuze ngo uyu munsi wa gatatu uva ku ijambo Wednesday, bivuze ngo umunsi wa Woden. Woden canke Odin. Odin ikaba ndetse yari imana nkuru mu mico n'imigenzo y'abanose bawo hambere. Ariko mu baromani iyo mana bita Odin ikaba yarasanishwa na Mercury. Mercury ni umubumbe hari batazira iyo mana mu mibumbe iri muri system solaire, mibumbe igaragiye izuba. Ariko uburyo mece nk'ubundi Mercury ni mu baromani ho. Mercury canke mu Kilatini umunsi bayita ngo Mercury Dies, bivuze ngo ni mercredi nyine canke Wednesday, Wednesday nimba muri kuvyumva neza. Umunsi wa kane naho ukaba ufise inkomoko mu cyongereza cya kera nyine aho bavuga Thursday, bivuze ngo Thursday, umunsi wa Thor. Nuko nababwiye Thor rero akaba ari umwana wande wa Odin, yari imana y'inkuba, the Norse god of thunder. Mu baromani ho iyo mana yitwa Jupiter, uyu mubumbe urahari Jupiter JD. Bigatuma mu Kilatini uwo munsi barabita ngo ni Jovis Dies, bivuze ngo ni JD nyine. Hanyuma ku wa gatanu Friday niho ndetse hakomoka izina ry'icyongereza cya kera aho bawita ngo ni Frigg Day, biva mu ijambo Frigg cyangwa Freya. Yari imana kazi yaho hambere, imana kazi y'urukundo n'uburumbu, kuvuga imana kazi y'urukundo n'uruvyaro. Iyi ndetse ikaba yarasanishwa n'iy'abaromani kandi bita Venus. Ariyo mpamvu kuwa gatanu mu Kilatini bavuga Veneris Dies. Iyo bavuze Venus biva kuri iyo mana kazi y'urukundo nyine. Ari niyo mpamvu wumva ngo weekend iratangura vendredi, umunsi wo kunezerwa, ubusambanyi, amayoga byose muri gahunda, umunezero tu. Venus Freya iri imana y'urukundo nyine, aho yasanishwa imigenzo yayo n'ibintu by'ubusambanyi kikugira muri byinshi tu muri zo gahunda. Hanyuma hakaza uwundi munsi witwa uwa gatandatu, kuri bamwe abantu ukaba windwi bivuye n'amateka maremare tuzabisubiramo navyo. Saturday rero iva mu cyongereza cya kera ni Saturday, bisobanura ngo Saturn's Day. Ntabwo ari Satano ya Saturn, Saturn's Day. Aho ndetse uwo munsi baje kwitirirwa imana y'abaromani bita Saturn, ni kuvuga Saturn. Aho ndetse haba hari umunsi witwa Saturni Dies mu Kilatini, niyo Sunday. Tukaza ku wundi munsi witwa Sunday aho mu cyongereza cya kera ni Sunday.
bisobanura ngo Sun's Day, umunsi w'izuba, aho abantu basereburiye izuba nyine rigasanishwa n'Imana y'Abaromani bita Sol. Ayo yose ni amazina bijya ava mu bintu byinshi by'imigenzo ya kera, aho byagenda bisanishwa n'ubwami bw'aho hambere, imigenzo y'igipagani, ugasanga amazina bari kwita amazina bivanye n'imigenzo yabo, abamana basenga n'imizere yabo muri izo gahunda nyine. Byinshi bikagira rwose burya imico byagiye bisimburwa bivuye mu migenzo y'Abanosi, hamwe mu bamana b'Abanosi n'imigenzo y'abamana b'Abagermanike, ni kuvuga Abagermanike nyine, cyo kimwe n'ubwami bw'Abaromani, aho bagiye bwaguka gukwirakwiza umuco wabwo hirya no hino ku isi, abantu batangura kuadopta. Rero ayo mazina mpaka uyu munsi muri kalendari ibirangamisi byacu dusanga akenshi dukunda kuvuga ngo lundi, mardi, cyangwa kumva ngo Monday, Tuesday nizo gahunda, ariko ndakubitsa ngo mu Kirundi burya iminsi nta mazina igira, ahubwo iminsi igira ibiharuro, ku wa mbere, ku wa kabiri. Mwakoze kuba mwadukurikiye kuri Malengo Media, mukomeze mukore subscribe, ariko naho butaha.